Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Mateo 4:20. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny haviany indray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo akanjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianana antony azy ampizahany rafitry ny tempoly. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato hifanongoa eto ka tsy horoavana. Ary nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mitandremo, fa andreo izy mitaka anareo. Fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe, izao ny Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandremo aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamelo firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamelo fanjakana, ary isy mosary sy horohorotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia tolono amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoiny, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafotohina ny maro, ary ifampiampangana sy ifankahala izy. Ary isy mpaminany sy antoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny hampiany sy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana. Ary toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazana ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona any Jodea handositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidy na haka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hivery na haka ny lambany. Ary lozan'ny bevoka sy ny mpampinoana amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antsiranareo. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatr'izay niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy izy intsony. Ary raha tsy efa noafoezina izany andro izany dia tsy nisy nofovonjena, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe, indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahina. Indro, voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany, raha misy manao aminareo hoe, indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana dia ho tahaka izany no fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any no hiangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina, ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy, ary angoniny ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ary menara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka fantatrareo fa efa
by akaiky eo amin'ny baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lala izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjery lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka ninona sy nisotro ny olona ary nampakabahady sy namoaka ny ampakariny mandra-piaviny izany andro nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany mandra-piaviny safodrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havelo, ary isy roa vavy manodina ny fikosiam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havelo. Ko amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro havian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay havian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, iza no tendren'ny tompony feno mpanompony mba hanome azy anina amin'ny fotoana, sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikampoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimama, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrive-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fils n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 24. Im Namen Jesus. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das alles geschehen, und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich gegen das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.
Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium von Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Wer aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit betet aber, dass eure Flut nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig, aber um den Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. So als dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt nicht. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Anfang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Wo aber ein Aas ist, da sammeln sie die Adler. Bald aber nahe der Trübsal, derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch, wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergeben, bis dass dieses alles geschehe. Himmel und Erde werden vergeben, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Aber gleichwie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Da werden 2 auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. 2 werden mahlen auf der Mühle, einer wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Darum wahret, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, dass er
ihnen zu rechter Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun. Wahrlich, ich sage euch, es wird ihn über alle seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, isst und trinkt mit den Trunkenen. So wird der Herr des Knechtes kommen an dem